ndabashimiye cyane kabisa abakunzi ba HD Global Media tugomeje kubana kuri uyu murongo wa YouTube kabisa ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma amakuru y'imikino rero agezweho kuri uyu murongo wa YouTube ndatanya hera hano mu Rwanda muri equipe ya Rayon Sport na n'ubu witwa Ntarindwa Aimable yongeye kurara adasinye equipe ya Rayon Sport bitewe n'ikibazo n'ubundi cy'amafaranga atari kuboneka. Uyu musore amaze igihe yifuzwa ni equipe ibiganiro biraba dore ko iyi Rayon Sport ukeneye ku mwanya we ku mwanya wa nimero 6 cyangwa se umukinnyi ukina hagati mu kibuga ariko yugarira cyane ko Rayon Sport bigaragara ko ari ikibazo ihafite yabo witwa Suleiman Dafe biraho ngagira ibibazo by'imvune byinshi. Sefu yasoje amasezerano witwa ura mu kapo w'umurundi kabisa witwa Majari wa Haruna nta uhari kabisa. Urumva ko rero ikeneye umukaseri cyane ko Afahami ya Lutifi amuzi babanye muri equipe ya Mukura. Ubwo rero no umukinnyi mwiza wabafasha ariko maginga yanga ntabwo barabona amafaranga yo kumwishyura kugira ngo abasinyire. Ibiganiro byatangiye ku munsi wa gatatu neza bavuga ko ari barasinya ariko bikarangira amafaranga abuze. Na n'ubu rero ikibazo kiracyari kindi yaraye adasinye. Ibingibi Rayon Sport irimo ishobora kuba yanaterwa gapapo n'ama equipe atandukanye cyane ko nka Police FC iri kumuvugwaho mu gihe yisirisimbije muri Rayon Sport bidakunda. Rayon Sport rero shano kuba yaterwa gapapo n'ikipe ya Police Football Club kuri uyu musore Ntarindwa Aimable wamwifuje cyane ariko bikarangira bigomeje kuba bigenda biguru ntege. Rero Rayon Sport rwose nitonde ku buryo yakirinde ibintu bya gapapu dore ko polisi yagiye yikubita gapapu nyinshi cyane kabisa. Ubwo rero nuko bigendamo vuba cyane dore polisi yakangutse kandi yo ibifite amafaranga ahari ameze neza cyane. Ubwo rero Ntarindwa Aimable ntabwo ari nawe wenyine rero iyi Rayon Sport iri kwifuza kuko nubundi ba Musengo Tansina naye barumvikanye ariko ikibazo kiba amafaranga. Hari n'abandi basore kabisa bumvikanye ni equipe ariko bigomeje kuba bitagenda neza. Mwitwa Idrissa Kuyate no muzamu w'umunyemari nawe ibiganiro birahari. Ubwo rero n'uwitwa Tony Kitoga nayo no musore ukomoka muri Republika Demokarasi ya Kongo ariko wewe hagati ye n'ikipe ya Bukavu Dawa yo mu gihugu cya Kongo nyine haracyarimo utuntu tutarumvikanwaho hagati ye nayo kuko aracyafite amasezerano y'umwaka umwe muri equipe ya Bukavu Dawa kabisa. Ubwo rero Rayon Sport nibona amafaranga rwose irahita isinyisha kuko ikibura n'amafaranga. Abiganiro n'abakinnyi byo byaratangiye kandi binagenda neza cyane. Igisiga n'amafaranga kugira ngo babe begukana abasore batandukanye kabisa muri equipe yambara ubururu n'umweru bakunda kwita ngo ni Murera. Hanyuma nahita mva aho ngaho rero muri Murera Football Club nkikoza mu mikino GMT cyangwa se Genocide Memorial Tournament. Hari imikino iri kuba mu rwego rwo kwibuka abazize genocide bari bafite aho bahuriye n'umukino wa volleyball mu Rwanda. Ubwo rero hari amakipe yatumiye muri Uganda, Kenya ari gukina rero imikino yo kwibuka ni mu cyiciro cy'abagore ndetse n'abagabo. Ku munsi w'ejo rero hari imikino yarayibaye mu bagabo. Equipe ya Sikri yo mu gihugu cya Kenya yatsinzwe na Gisagara amaseti 3-1 mu gihe kandi equipe ya KPA yo mu gihugu cya Kenya yahise yihimura nayo itsinda Gisagara amaseti 3-1 nabwo. Hanyuma equipe ya Charles Piri yo mu gihugu cya Uganda yatunguye APR Volleyball Club itsinda amaseti 3-0 mu gihe equipe ya Police Volleyball Club equipe ikomeye kabisa y'Urutare yarasaga equipe ya Sky Volleyball Club amaseti 3 yose ku busa. Mu cyiciro cy'abagore nabo hari imikino yabaye. Equipe ya Sikiri yatsinze Tigers amaseti 3-0 mu gihe Police Women Volleyball Club yatsindaga East Africa Women Volleyball Club amaseti 3-0 kabisa. Ibintu bimeze neza kuri uyu munsi. Rero harakomeza imikino ya kimwe cya kane kirangiza. Hari imikino iri buze kuba ikinwa. Reka mpere mu bagabo nabo kabisa imikino irakina bageze muri kimwe cya kane kirangiza. Hanyuma uko gahunda zimeze mu kanya gato ku isa 7 kipe ya KPA yo mu gihugu cya Kenya irakina na Kepra yo mu Rwanda. Mu gihe nyuma yaho ku isa 9 Chema yo muri Kenya n'ubundi irakina na Sky yo muri Uganda. Nyuma yaho gato nabwo baraza kuba bakina iyo mikino ibiri yo irabera muri NPC
yabera muri NPC, mu gihe indi mikino ibiri irabera muri Petit Stade. Ibera muri Petit Stade nayo iratangira ku isaha isa 7. Police irakina na Chasipiri, ni match ikomeye cyane. Police mu Rwanda na Chasipiri yo muri Uganda. Hanyuma Rege yo mu Rwanda nyuma ya ku isaha isa 9 irakina na Gisagara Volleyball Club. Nuko ibintu byifashe. Hanyuma mu bagore rero nabo baraza kuba bakina n'ubundi kimwe cya kane kirangiza mu mikino iri bubere muri NPC mu kanya ku isaha isa 3. Equipe ya Rwanda Revenue Authority Women Volleyball Club igiye gukina na Ndege yo mu gihugu cya Uganda, mu gihe Kepra ikina na Sikiri ku isaha isa 5. Hanyuma muri Petit Stade nabwo hari indi match igiye kuhabera ku isaha isa 3. APR Women Volleyball Club iracakina na KCB Mukumba mu gihugu cya Uganda, mu gihe equipe bita Police Women Volleyball Club ku isaha isa 5 zonyine irakina na equipe ya Vision Women Volleyball Club yo mu gihugu cya Uganda. Numva ni imikino ikomeye cyane iri kubera hariya n'ubundi muri Petit Stade ndetse na NPC. Kwinjira n'amafaranga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nuko ibintu byifashe kabisa. Abakunze rero ba HD Global Media reka mbashimire cyane, mbifuriza kugomeza kugubwa neza aho muri hirya no hino hatandukanye. Mugomeze mugire ibihe byiza cyane.